Dobro večer. Mislim, da sreća što ima toliko snimatelja, jer će Bernet poveć tukaj na temu. No, to je slučajno, to se izgleda se vegetarijanci, pa ne bi interesira petli, komuški i takvi mesnati jaboti. No, da ne došli na nudu samo malku neke osnovne karakteristike za ova knjiga. Budenje napetilo te ilustrirane antologije na erotski aforizmi, na najznačajniji te autori Balkanot, plus imamo autori od Polska i od Rusije. Znači sve ono što, od kako postoji erotski aforizam, koji je nadgradba na erotske tapogovorke za koje moj drag prijatelj Ivan Kotić je izborila, sve ono što je najznačajno, što je napišano za erotski, kako erotski aforizam, po moj izbor na Mirodojevski je stavljeno tukaj. Večer se je znakotna strumica, pa bili odsustvo na publikata. Dovoljno se strumiče Ivan Kotić, Filčevski, Jaco Đurđev. Ja ne je strumičenac, ама за жал želim da se misa. Obično javno govorite, to je inače nemo kažuvat. Sve je znakotna strumica. Za žal ja sam otkičevo, ама ja sam vrzal nešto so strumica. Imam ženska luta kako strumičko giberče. Znači, sve je znakotna strumica. Во Будење на Петелот застапени се 130 автори од сите земји од Балканот, Полска и Русија. И ова прв посериозен обид на едно место да се направи преглед на најдобрите еротски афоризми што се работени последните години. Пред това да го работиме јас и Миро го нема никој работено. Се надевам дека после нас ќе продолжи да работи други. Јас и Миро веќе работим на Европската антологија илустрирана на еротски афоризам. А од овој материјал што имаме и за една илустрирана антологија на македонски еротски афоризам.